neza, bamwe umugoroba mwiza abandi igitondo cyiza bitewe n'aho hantu uherereye aho ariho hose. Reka tuvuge ngo twifurije amahoro y'Imana kandi mu kazi ukora ka buri munsi ukomeze uhirwe. Uyu munsi turi kuri Ngaga Podcast nk'ibisanzwe. Njye nitwa Michel Ngaga, si nka umwe mugenzi wanjye turi kumwana ku ruhande. Karibu cyane. Ya murakoze. Nitwa Mwarimu Byondo. Aha ni kuri Ngaga Podcast. Tugiye kubana namwe, tugiye kubakorera ikiganiro cyiza kiguchallenginga, kikubaza aho uhagaze. Uko wapi? Ko wapi? Waba uri he? Wabushaka gusa. Niki tugiye kubabwira? Ikintu tugiye kubabwira, tugiye kwibaza ikibazo kijyanye n'akarengane n'intambara iri gukorwa, ariko tubizane muri football. Amakuru hari baravuga ngo Kisegeti ngo yafashe ngo timu yose yagurutse muri Congo ngo ahereza message ngo ugende mu gikombe cy'isi. Ibyo bintu bimeze bite? Ibyo bintu ni ukuri. Ukuri kwabyo nibyo bakorera ku mashusho iyo amakamera batunze. Amasinye berekana sinye zigaragaza ko barimo kwicwa, nubwo bari mu gikombe cy'isi aribo bari kwicwa kandi vice versa, ahubwo nibo barimo kutwica. Ubwo mbese turibaza topic yacu irabase, birakwiye ko umututsi uri mu burasirazuba bwa Kongo cyangwa umunyamurenge cyangwa se umunyamurenge aho ari hose agomba gufana Kongo, kandi uyu munsi ufite umupira iraza gukinana ku bwanje njewe Portugal. Ku bwanje njewe ntago ndi bufane Kongo kuko nta cyiza Kongo yifuriza. Ku bwawe Byondo? Ku bwanje Byondo by'imurenge. Ku bwanje ntago ndi bufane Kongo. Nta n'umuntu uri kurekomandinga ngo rekana na recommendation. Jewe sinja kureba ngo bizishimo by'abakongomani bariya batumwe na Gisekedi kuja gupiga. Nje ndi mu Minembwe right now irimo iraraswa. None se ndaserebura gute abarimo kundasa aribo barimo guserebura? Ndishimana n'umwanzi niki dusanga iki? Hari ikintu abantu bataramenya. Ntibaramenya ko leta ya Kongo yatwanze, yabaye abanzi. Leta ya Kongo n'umwanzi ku bwoko bwacu, imyaka ibaye 10 irimo kutwica. Ariko wowe uyu munsi urambara jezi uje inyuma ya Kongo, kira kwica yakubisa amazi n'umuriro Minembwe, nta buzima bukibayo. Ufiteyo so, ufiteyo nyoko, ufiteyo mushiki wawe, ufiteyo ubwoko bwawe bwose niyo bubarizwa, ariko ngo wambaye jezi ya Kongo ugiye gushigikira Kongo. Ureshigikira mu bikiza, uretera inkunga ikomeze ikwice. Noneho bivuze ngo noneho ugiye gutera inkunga, noneho financial cyangwa nta nubwo tuvuga ngo no kwishigikira, kuko football ni entertainment. Uramutse wumvishe ngo biragoye guhuza ikintu cya entertainment n'ikintu kiri kubera mu Minembwe cyangwa se kiri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Uwo bigoye kubihuza biramugoye, ariko nje ntago bigoye guhuzwa, ntago bigoye. Bo barebe biriya barimo kureba muri Amerika, nanje ndareba biri mu Minembwe. Ariko indi mikino urayireba ukagira ikipe ufana? N'uyu munsi ndafana Portugal. Oya, usanzwe ufana iyi kipe? Amakipe yo ni menshi, ntago ndi umukunzi wa football, ariko event kubera ko iriho, je uyu munsi ndafana Portugal. Buriya reka nkwereke ukuntu twebwe turengana, kuko bineva reka nkwereke uzasanga Portugal ari turenganuye. Mishe reka nkwereke ukuntu turengana. Ejo bundi South Africa tubibutse ko South Africa hariyo icyitwa xenophobia, kwirukana abanyamahanga bose. Ariko Afrika ejo bundi yakoze akantu ka campaign ko kwereka ko South Africa iri yonyine, ndetse baje no kuma media barabivuga bakina na Mexique. Abanyafrika bambara n'amajezi ya Mexique. Ibyo bintu byaragiye bigera no muri timu ya South Africa ariyo yitwa Bafana. Kapiteni wayo aravuga ati abanyafrika byaratubabaje cyane, ariko abanyafrika bari bafite ingingo ivuga ngo ni mutsindwe mu gikombe cy'isi, mutahe musubiri wanyu, muje gusecuringa jobs muri mukwaka abanyafrika bagenzi banyu. Icyo ni kimwe. Noneho saho ngaho gusa, kubera ko social media igerageza kwerekana isura y'ibintu, saho ngaho gusa Afrika y'Epfo yahombe. Noneho abaririmbyo muri Afrika y'Epfo bari bafitanye amakontra n'ibigo bikomeye cyangwa n'ibindi bihugu bari bagiye kuzaririmbamo. Izo contract zarasheshwe kubera iyo ni update. Rero natwe yaba twari dufite abatuvugira ngo tuvuge ikiru kuri leta ya Kongo kwirimo kutwica kurusha uko yo ivuga ngo ni irimo kwicwa.
ako kantu urakumvise ndakumvishe cyane yaba twari dufite support yo kwerekana ububi bwa leta ya Kongo ukuntu irimo kutwica ariko ikagenda ikereka amahanga ko ari irimo kwicwa bivuze ko twe kuri ya spotlight ya World Cup ikintu bita umututsi wo mu karere nta hantu afite ho kuvugira ngo yerekane akarengane kari kumubera ni hehe kuko nta platform afite nta platform afite ahubwo umuntu wafite platform ni Kisekedi kandi agomba kuyikoresha kugira ngo akomeze yereka amahanga ko arayibyaza umusaruro wo ku rwego rwo hejuru ariko ntabwo uri bukunde imbere mu ariko ku bwanje don't support DRC please DRC is killing us hari abantu nk'uyu munsi uyu munsi leta ya Kongo irakina n'igihugu cya Portugal muri Amerika hari igikombe cy'isi yabaye qualified kujya gukina ariko ikintu kirimo kuntangaza urubyiruko rwinshi rwo muri twebwe nta makuru rufite uraho ngaho wambaye jezi ya Kongo uyu munsi mu Minembwe n'uyu munsi iyi telefone iyi ngiyi naza nsoma Twitter ubu nyine isohotse n'ubu mu Minembwe ko baraharasa twese dusigaye turyama ukabyuka ufata telefone umuti muri hejuru ngo Minembwe ngo yafashwe urabyumva uko bwije tujya dusenga bati man ntuduhane ntudutange ese birakwiye ko tuje inyuma y'igihugu cya Kongo kirimo kutwica kirimo kudukorera genocide uyu munsi ngo nigipiga nikiba kirimo gukina natwe twasame ngo turagishigikiye ibyo bintu birakwiye ariko dutekereza ko politike na siporo ari ibintu bitandukanye hari kera muri concept note ya siporo na politike bigenda bigaragaza ko hari ahantu henshi bigenda bigaragara ko ari ibintu bigomba kuba bibiri bihabanye nubwo bivuze ngo hari kera bamaze kudusobanura uburyo uyu munsi politike na siporo byagiye byivanga cyangwa se byari bisanzwe biriho bikorerwa mu gikari bitari kuri spotlight ubu ngubu wenda bikaba byaraje bikaba biri kugaragara ariko mu by'ukuri uyu munsi nabonye nkuko bivuze turi mu gikombe cy'isi ariko nta nubwo ari na Kongo gusa turi kubona n'andi makipe atandukanye y'ibihugu bitandukanye ndi kubona hari Iraq right Iran sorry iri gukina ikava muri Mexique yamara gukina igasubira muri kirava muri Mexique ikaza gukina muri Amerika yamara gukina igasubira muri Mexique reka guterwa nuko Amerika idafite nyumvanyo mwiza na Iran reka ngusobanurira ako kantu niko twari tubizi pe twari tuzi ngo umukino football ntago ari football gusa imikino iyo ari yo yose twari tuzi ngo ni ikintu gihuza ni entertainment ni ibyishimo ni hobby muri football niho hantu hataba isasu hataba amakompora racisme iyije mubona begira ariko uyu munsi ntago nk'umuntu ubikurikiranira hafi n'abantu ndimo kubwira badukurikiranye kuri none ntago watandukanya politike na football byabaye agatogo byarenze no kwivanga yego impamvu politike noneho isigaye yaraje imbere kurusha football ni ukuntu Amerika nta kipe n'imwe mu makipe yose yinjiye muri Amerika member ba staff babo batagize ibibazo n'abagutondera bose nka Iraq hari abantu 9 bangiwe bashubijweyo urumva ntago turi bujye muri details nyinshi n'uyu mukinyi hari umukinyi waraye ukoze amateka wo muri Cape Verde w'umusaza w'imyaka 40 yes uriya musaza yavuze ngo ikimbabaje mwebwe ko murishima nge ntago nishimye nari kunezerwa iyo mama umbyara aza kuba ari hano tukishimana ariko Amerika yamwimye visa so wenyine yimye visa urya mu refari urya mu musifuzi wo muri Somalia none se aho ngaho urambwira ko politiki itabijemo gute Eder wa munyasomalia yanze ya mafaranga FIFA yari kumuha bira bihumbi 100 yabyanze yavuze ati ngewe uburyo Amerika yamfashe nk'ikihebe uburyo nje wiwacu mfashwe nk'intwari ntago nagurana
kuba umunyasomaliya nkayagurana n'aya mafaranga y'igisebo. Ara ni amafaranga y'igisebo. Ibyo byose dutandukiriye cyane, tugiye mu gikombe cy'isi, tugiye in deep. Ndimo ndashaka kukwereka ukuntu politike noneho hari iyoboye umupira w'amaguru. Reka tugaruke kuri Kongo. Reka twibande kuri Kongo. Ushaka kubwira abantu impamvu turashaka kubwira abantu impamvu batagomba gufana Kongo uyu munsi. Nta mpamvu bagomba kwitaho ngo bayihe umwanya. Never. Ngeze ko bagomba kwifana. Yeah. Kandi bavuka muri Kongo. Yes, bavuka muri Kongo nibyo. Ariko Kongo yohereje bari abahungu. Yabahaye message. Yes. Bafite message ivuga Kongo ubundi nabonye bafite ntuzaza. Yes. Like that. Ariko ibyo byose iyo ni message ni ukuvuga ngo igihe bari bagiye kuja muri Amerika, Kisekedi yarabatekereye. Ni wese. Harababwira ati muragiye ariko muzashike, nimushaka igikombe cy'isi ntimugitware, ariko mbatumye gukora propaganda. Mubwira amahanga ko murimo kwicwa. Bicwa ngo n'u Rwanda. Yes. Babashaka iki? Ibo bavuze ko bari kwica abatutsi bari muri Kongo. Reka nkubwire Michel, reka nkubwire ukuntu ibintu biba bimeze. Mu buryo buri politically cyangwa iyo ushaka kubwira ikibazo amahanga, ushobora kuba ndimo kurwana nawe, yewe nanagushoboye nakunesheje, ariko nkazavuga ngo ni wewe wawe nyine cyane, kandi ngatanga n'ibimenyetso. Edaer muri Kongo ahantu habaye liberated na AFC M23 twirwaneho, aho hantu niho hari amahoro kurusha ahayobowe na Kongo. Urabyumva? Ariko bo nizi ngizi za Amnesty International, aya ONGO zishyigikira ngo uburenganzira bwa muntu, bari bose n'abantu bakorera mu nyungu z'ibyo bashaka. Umuzungu ntabwo ari imfura nshuti yanjye, nta bufura bumubamo. Ikintu cyo kugenda hari ukavuga ngo ni imfura. Umuzungu aza yandika raporo azi yuko arimo kwandika sheke, ni sheke aba yayandika. Yes, Kongo yakoze icyitwa lobbying yo kugurisha ikinyoma cyayo. Iragenda ifata bira binyamakuru byose bikomeye byo ku isi bivuga neza mu mahanga. Iragenda ifata hari umukobwa umwe wo muri Angola iwe yamuhaye amamiliyoni n'amamiliyoni, agenda akora lobbying muri bari abayobozi bakomeye ku isi, influencers, abasenateri bo muri Amerika, amateleviziyo akomeye ku isi. Ni ukuvuga ngo batanga ruswa, ariko ruswa yitwa support. We araza akavuga ati dusinye miliyoni 100 dusapotinze kino kigo cyanyu, ni donation. Erega buri yumva nkubwire, ruswa igira amazina menshi. Ruswa itanzwe n'igihugu bakubwira ko ari donation. Cyane. Ibyo ngibyo Kongo irabikora. Iragenda kabisa ikabwira umusenateri wo muri Amerika, ikamubwira ati dutanze aya mafaranga, tudonetinze, dushigikiye campaign yawe uzakora 2028. Iyo ni lobbying. Uwo muntu tayari abagiye kuri side ya Kongo. Cyo kimwe nuko Kongo kuri none President Kisekedi yafashe Kongo amabuye yose y'agaciro mu duce twose abarizwamo, haragenda abisingiriza Amerika. None se nk'uwo muntu wahaye Amerika ibyo bintu byose, utegereza ko Amerika yakuvuga neza cyangwa itakumva amafuti yiwe gute? Kandi yarabahaye, we yarabahaye. Ubu twebwe icyo nicyo kintu abantu batababazi. Icyo kintu ntago abantu baba bakizi. Bisobanukirwa ko hari ikintu Kisegeti umunsi kundi akoresha ubutunzi bwiwe, subwiwe n'ubutunzi bwa Kongo. Ariko ubu ngubu tubwita nk'ubwiwe, kubera ko already ingoma yiwe niyo uvuga ngo ukora icuyu kizuyu hirikuyu vanaho uyu nguyu, igenda ubona umunsi kundi n'uburyo agenda akora revolution muri politike. Umuntu wese ashatse kumwumva genda yegeze n'abatamushigikiye. Ejo bundi habaye imyigaragambyo. Yego narabibonye. Ibyo iyo ni iyindi topic. Reka twigarukire kuri football. Umuntu Kongo turayifana, ntabwo turi buyifane, ariko icyo twibaza, Kongo abakinyi bayo bajya guhaguruka bagiye mu gikombe cy'isi muri Amerika, message Kisegeti yabahaye imeze ite? 1 2 bagamije iki? Kugaragaza isi yose ako kantu tugira ngo abantu bakumve neza, kuko hari umuntu ushaka kuvuga ngo ngiye ngo Kongo ngomba kuyifana uko byagenda kose. Of course afite ubwo burenganzira bwiwe,
ariko twebwe abakorerwa ku karengane abari kwicwa message tugomba kuderivaringa tugomba kumenya rero dushaka tuvuge umututsi wese uri muri East Africa si East Africa gusa ni kwisi ni kwisi reka tubyoroshe tureke kubiremereza cyane n'umuntu udukurikiye ngo bize kumugora kubyumva ariko muri simple message abakinyi ba Kongo bahawe ubutumwa bwo kugenda ngo babwire isi ko barimo kwicwa n'u Rwanda bo ku bwabo Kongo ivuga ko aha ibi bice yaba Nord na Sud ibice bifitwe na M23 Kongo ivuga ko bifitwe n'u Rwanda ntabwo ivuga ko bifitwe n'abakongomani b'abatutsi cyangwa abakongomani banze igitugu cya Gisekedi urabyumva Perezida Ruto mu minsi ishize niwe waje barimo bamubaza nyine bamubaza ikibazo cya Kongo baramubaza ati se ikibazo cya Kongo kivuga hiki Ruto aravuga ngo twari mu nama turi kumwe na Kisekedi inama ya East Africa turamubaza ati se M23 ni bande Kisekedi aravuga ngo M23 ni abakongomani Perezida Ruto aramubwira ati se ati nyine barongera baraza ati se none ni gute abakongomani babi ikibazo cy'u Rwanda icyo gihe ntacyo yashubije nuko byagenze rero Kongo yo biriya bice byafashwe biriya bice byabohowe nabyita kubohorwa biriya bice byabohowe Kongo bifite amahoro biriya bice Kongo ibyita ko byafashwe n'u Rwanda ibyita ko byafashwe na RDF kandi ni kinyoma rero ikagenda igakora iyo propaganda erega nibi bihano ujye ubona bifatirwa u Rwanda ni Kongo iba yenyegeje ntabwo amahanga ari yabayenyegeje ni Kongo iba yenyegeje rero nuko nguko ifite yes abatanze amabuye menshi nuko nguko bafite platform mu gikombe cy'isi baragerageza bakoreshe sign zose nk'izo ngizo twaza tuvuga ariko gahunda ni ugusha genocide irimo kudukorerwa gahunda ni ukwangiza izina ryiza u Rwanda rufite mu mahanga gahunda ni ukurimbura umututsi rero kuri njewe gufana n'ubundi gufana ni choice ariko gufana ni uburenganzira ariko se urasangira gute ibyishimo n'umuntu wawe kwica ako kantu ubu nyine ni nk'abantu barimo guhumuka kera twagenderaga mu ikigare kibi kinaremereye ariko ubu ngubu iriya leta yagaragaje imbaraga zose zibaho iyo ataba Imana nta Minembwe ubu ngubu n'iryo zina Minembwe baba bararikuyeho bakaryita niba ari ikindi kizina bagashaka ikindi kizina bashiraho kuko Minembwe yasinyiwe kuzosibangana ntanzu y'umunyamurenge izasigara ku bwabo ntanzu y'umunyamurenge izasigara kuri buriya butaka ihagaze amazu yose yari ari mu Minembwe bageze hafi 100% barayasenye icyo njewe mpagarariyeho iyo leta uyu munsi yayituma drone n'ubu ngubu naza nsoma mu tweet drone ubu nyine ko zirasa mu Minembwe imbunda za artillery ko zirasa mu Minembwe kubera iki iyo leta ku mugoroba turi buje inyuma yayo yatsinda tukavuga ngo wo kubera iki iyo leta turi buze gusangira ibyishimo nayo mu gihe twebwe ikiduhara akababa babishwe n'inzara abandi bari babuze n'imiti wari ubikomojeho utekereze leta yafunze igafunga n'inzira ahantu hova umunyu bikageraho abantu barimo kurya ibijavu ubu nyine numara ngo ugiye kwifana ugiye kwambara jezi yayo kandi nibamara baramutse batsinze nubwo sinzi wenda niba batsinda Portugal biragoye muri football byose birashoboka abantu bagira ikikwereka reka mandangize gutyo message yabo barahita bayitanga yes barayitanga kandi nigitangaje uzi gufana umuntu utakwemera byarabaye Nairobi Kongo yari irimo ikina cyane Nairobi abanyamurenge bariyo n'abanyarwanda n'abarundi kameme baje kuyifana ariko uzi cyakurikiyeho yasura kwa kukureba bakakwita Rwanda hati nyinyi wa Rwanda ko muradufanira iki toka hapa ona mapua marefu ona nini icyo nicyo gisubizo cy'umuntu waje kugusapota ari umukirisitu kubivuga habandi bakongomani babafana bari aho ngaho nibo babivugaga umuntu yaje ubundi gufana ntibigira ubwoko ntibigira ururimi ntibigira iki umuntu wese waje akajya muri side yawe mwese mwatsinda mukishimana aho ngaho muba mwarenze ya side yo kuvuga ngo
uyu n'uyu uyu n'uyu ariko bo muri bya byishimo ntabwo bashaka ko wishimana nabo ntibabyifuza ntibanabisengera ntibanabibona no mu mitwe yabo ko wowe ugomba kwishima ibyishimo ni ibyabo bonyine ahubwo nabo mu mitima bashobora kubateza ati aho kugira ngo nishimane n'uyu muntu ahubwo natsindwa nkava muri igikombe cy'isi nkagenda nabo urumva urwo ruhande barimo icyo ntibagushaka nta hantu na hamwe bagushaka mu gikorwa icyo ari cyo cyose rero nawe mera nk'umuntu utifatanyije na leta iri gukora ibyo bintu rwose itandukana nabo reka kwerekana ko umuntu wese wagira izo mbaraga cyangwa wagira ubwo bwenge yarakwiye kugira ubwo bwenge kubera ko wamugane ntabwo umuntu yaba ari kukurasa ari kukwirukaho na sikoye nurangiza ngo uhindukire umubwire ati fata amazi umwe kugira ngo ubone imbaraga ukomeze unyice so ni nk'uko nguko bimeze turaza kureba ibiri bube ku mugoroba ariko njyewe ntabwo ndi bufane Kongo leta ya Kongo ni umwanzi kubera ibyo inkorera cyangwa ikorera ubwoko bwacu wowe urimo gufana Kongo iwanyu bari ku biratangaje cyane iwanyu nta munyu bafite ikintu kibanza nta sukari nta mavuta nta sabuni leta ya Kongo yakoze ibishoboka byose ariko cyo kora bafite abo bari bufane abarundi barabafana kubera ko ubu babaye igikuru na kirumuna umurundi n'umukongomani ira leta ya CNDD-FDD ariko ku bwanje leta ya Kongo aho iciye nahacisha umuriro kandi ikindi sindabyumva neza ukuntu n'utu duce twabaye libere tutagerageza kwiyonkora kuri Kongo ariko iyo ni topic y'undi munsi reka tuyireke murakoze cyane reka tubashimire bakomeje kutugaragariza umunsi kundi ko badukurikirana kandi batureba mugashimira ibiganiro byacu inama igitekerezo umunsi muri comment uzajya ubivuga umunsi kundi ciao nahagaruka nandi kumwe na mwarimu Byondo nubwo uyu munsi ikiganiro cy'uyu munsi agikoze ababaye rwose araka yatishimye ariko of course niko bigomba kugenda wabo hari akarengane kenshi hari bene wabo hari abavandimwe hari inshuti umunsi kundi bagenda babura ubuzima bwo muri isi kandi bigaterwa nuko batabihisemo umuntu bari kumwica bakamurasa bakangiriza ubuzima bwe atari ko yavutse abishaka atarabihisemo kuko ari umuntu runaka rero tubahaye pole aho bari hose bavandimwe bari mu Minembwe abavandimwe bari muri Masisi abandi bari za Rucuro ahantu hatandukanye ndetse n'abarwanda kugira ngo umunsi kundi hagenda haboneka amahoro cyangwa se bagire ikintu bakora yaba ubuyobozi guhera kuri AFC twirwaneho amahoro y'Imana akomeza abane namwe yego urakoze Michel reka turangize tuvuga gutya ku muntu wese uzabona kino kiganiro ntago Kongo ari uyu munsi gusikina izosubira ikine izindi game zirahari ntugafane Kongo ntugafane Kongo icya kabiri harakabaho twirwaneho harakabaho M23 harakabaho AFC ikomeje guhagarara ku babyeyi ngo badashira kandi Imana yo mu ijuru ikomeze ibatiza imbaraga ikomeze ibatiza umuhate natwe turino tuzakomeza dufata umukingi wacu dufashe murakoze cyane Imana ikomeze ibarinde kandi ihagararane namwe turabakunda cyane abakunzi bangaga podcast thank you ciao